Veliki broj ljudi u kolonama je čekao da prođe kroz kuću cveća i oda poštu Josipu Brozu Titu. Doživotni predsjednik SFRJ Jugoslavije preminuo je u Ljubljani na današnji dan pre 45 godina. Prošle godine Muzej Jugoslavije je imao rekordan broj posetilaca. Oni stariji Titovo doba pamte, mlađi znaju ponešto iz priča roditelja, baka i deka. Sa vremenske distance od gotovo pola veka svako ima pravo na svoje sećanje i mišljenje. To je komunistička diktatura bila. Sve nekako, zahvaljujući internetu i društvenim mrežama, pa možemo više da saznamo što se zapravo dešavalo tada. Nemam neko pretarano pozitivno mišljenje, iskreno. Baki i deke su mi pričali da im je bilo stvarno super i i ono što najviše pamte od toga je da je Tito rekao da su studenti u pravu. 80. godine bila sam 3. godina srednje, znači 18 godina sam imala. Neće da se vrati. To vreme, ta kultura, ta zajednica, složnost, sloboda, poštovanje. Muzej Jugoslavije, u čijem sastavu je kuća cveća, uz Narodni i Muzej Nikole Tesle, najposećeniji je u Beogradu i dobar izvod prihoda za prestonički turizam. Mi smo prošle godine zapravo imali ozbiljan rekord, sa 203.000 posetilaca smo završili godinu, što u velikoj meri treba da zahvalimo izložbi Ježeva kućica, ali izložba koju danas nažalost zatvaramo, Čuvajte mi Jugoslaviju, posvećena atentatu, odnosno memorijalizaciji kralja Aleksandra I. Karađorđevića, jer je pružila neke nove poglede na taj period koji ranije nisu mogli biti viđeni. Kako god ga pamtili, 8. maja 1980. svet je stao. Na Titovu sahranu u Beograd su došla 33 predsjednika države, 21 premijer, 4 kralja i 5 prinčeva.